ҳами ятима намегирифтӣ, ҳами сағирая намегирифтӣ, анхе гарданакта кач карда намешиштӣ. ای خدا، اکی من تا حال در خانه خودش تلویزر خریدگی نیسته. برای من چه خیر تلویزر خریده میبیارم. Аво хнука яка бародарҷон, чикор кунем? Меҳната беҳтарин кора якаҷон. مرحمت خاله جان. саломат бошӣ. келин لبای خاله جان. хай ина аз келин шуда ба хонадони мо омадантам 3 моҳ гузашт. 3 моҳае ки ту дар хонаи мо арӯсакӣ. анаку иди якумтай. аката занг зан, гап зан ки дар иди якумут як телевизор гирифта биёрам. майлиш? телефон карда аката гап зан. бо фаромӯш накунӣ. خوب شده است خاله جان. майлиш. ای خدا، اکی من تا حال در خانه خودش تلویزر خریدگی نیسته. برای من چه خیر تلویزر خریده میبیارم. Zanar? لبای مرحمت. ها زنار؟ برای چی گریه داری؟ هیچی نمی‌دونم. چه تینجه؟ خط ترسید شده. زیر نشه بخیره کارو کنی киноҳои давраи ҷавонӣ дар ҷавонӣ тамошо мекардем ҳами киноҳои ҳиндугия. оча ҷон мумкина? оғо иҷоза дарача? оча? лабай бахайре ҳами зани ман гария кардиса хонагиёшон дар ягон чӣ шида боша пурсида меган не ҳама тинҷа просто зиқ шида меган ба хайрай гуфтум ки аката занг зан дар иди нав меомадагиш як телевизор гирифта биёя. барои ҳамин гирия карду рафт. телевизор? телевизор? охи модарҷон дар хонаи мо ҳама чӣ мерасад телевизорам дорем стирали машинам дорем ягон камбудӣ надорем чӣ дар пурай телевизор лозим боша ман худам 10 таша мехарам очаҷон чӣ лозим як каса ғам додан мо ягон камбутӣ надорем фаҳмидӣ ҳамин духтара ки шу додӣ ҳамин ҳафта ки рафти хабаргирӣ як чизака бор мекунӣ мери ё стиральник мебарӣ ё холодильник мебарӣ ё телевизор мебарӣ ё пилисос мебарӣ. ман гуфтам ки аката занг зан ҳамин ки ида омад дасти холӣ намебия як телевизор гирифта биёя. гапи шумо дуруст очаҷон хаяка ҳар хонаву ҳар як кас вобаста мисол ба ҳамун шароити худаш мекунад очаҷон хеле ки шумо медонед очаҷон бечора ятимай сағирай на падар дора на модар дора як бародари кашталканда дора ки бечора ба як азобу ба як машаққат зиндагишона пеш мебарад ин birdanҳо меван мехӯрад и ба фикрам бераҳмия нисбати очаҷон агар ҳамин гуфтагӣ мара интихоб карагӣ мара мегирифтӣ ҳамин ятима намегирифтӣ ҳамин сағирая намегирифтӣ анхе гарданакта кач карда намешиштӣ. фаҳмидӣ ман намедонам омад дасти холӣ набия як телевизор гирифта биёя. ту дар корҳои калоно кордор нашав. хуб қабулай очаҷон бо иҷозати шумо ман пай корам шама оча майли барори кор. раҳмат оча ятимаи сағирая манда чӣ телевизор гира биёя.
اومدی مهمان، خوش آمدن کنیا چور اسکیلی نکرده خوش آمدن گیره خوش آمدی کلین چوی کشته یک کتا خوش آمدن چوی تی یک کتا ای رهی دور آمده ای بنور آمده ای خوش آمدی مهمان بیو هر روز بیو کلین اکوی تلویزری مرا برکونه در خونه چسبای تلویزیون نوا در خونه من چسبا من خاله جان همین قمی نغز میبینیم که همین مهمون دستی پر بیایم همین دست که پر باشه در با پا میکشویی خوش آمدن خوش باشین خاله جان. تلویزر چند سم گفته؟ تلویزر راستی 4000 قالتید خاله جان. 4000 وای فای دارم بلوتوز داره همه چی داره خاله آره جان. شد بنی همشا کار خون میری خوش اومدن گیره چوی گیره قند گیره مهمون شکلات نخوره که شکلات ضرر داره نه قندو گیره تا میپرته تو رفتم دو دتک زبون تو آو میشه خوش اومدی راست خاله جان شکلات دندون آدم است. ضرر داره. رحمت کن. این قند قروتیه اومدی بچم بیا ای السلام علیکم خوش اومدی اکای بدردین خوش اومدی بیا بچم بیا خدا اومده مهمون اینجا اکا اومده جون خوبی خوش اومدی اکای بدردین خوش اومدی چی حال داری اکا کارا خوبه بگذارین اکا بشینین زنک جون چی حال داری خوب هستی مهمون اومده این خدا تلویزر گرفته اومده چی حال داری دیگه اکای بدردین کارات خوبه این هستی نه زندگی اولاد خوبه فرزندکات نه زن و خی اکا شکرانه علاوه اکا جان. خوش اومدین اکا رحمت. همین قد گفتیم که نبیار باید تلویزر پشت کرای اومده باید 4000 باشه جان قدر میکنن احترام میکنن گفتی همون گپا که گپ در سری چیز نیست گپ در سری قدر قیمت آدمیت قدر قیمت انسانیت السلام علیکم ای و علیکم السلام. مونده نباشه اکای من رحمت اکا. اکای بدردین جون چی حال دارین خوب هستین تینج هستین شکرانه علاوه مهربان اکا جان. اش ما پرسیم پدر مادر همه خوبه. میشه الحمدلله خدا را شکر همه خوبه همه تینجای میگم اکای هوا خنک نیست اول خنک اکا برادر جان چیکار کنیم مهنت های بهترین کار اکا جون یک چی را فراموش نکی اکا ای همدن نونی حلالترین اکا می شما میخورین برای که مهنت های شما اکا جون درد داره داری سردی داری گفتی همون گپا هوای خنک اکای بدردین روسی گپ ما با یک مقصد پیش خودت اومدم تنجی باشه اکا. خیلی که میدونین هر یک منطقه هر یک جا با خودش یک رسم و رسوم خودش داره اکا در ما هم باشه هم خیلی رسم و رسوم هایی که وقتی که عروس 6 ماه میشه یا که مثال 5 ماه میشه یا پدر و مادرش دعوت میکنن یا اینکه یک و دودر یگو خلاصه گپ که والدانش وقتی دعوت میکنن باید پدر و مادرش یا که همو کش باشه دودرش باشه یگون توفه باید بیارن. خدایا من با این مواشین چیز چه توفه میخرم. مثلا تلویزیون خالدل میکنه یگون چی هسته مقصد میارن. ما چطوری که میدونم اکا معاش خود دو قدر خوب نیست اما با او خاطر اومدم اکا که همین مبلغ اکا جان حسابی ما قبول کنین یگان چی میخرین میارین اکا تلویزیون خالدل که فرقش نیست یگان چیزی صحب اکا بخپین اکا جان چه میشه 100% میشه اکا جان همین $500 هم میگیرین اکا تلویزیون میخرین میگیرین میارین چیزی بد نبود اکا همینجا بود خوب اکا جان. خداوند نگهبانتون من اکا اناتون به خدا اکا خونگی را حتما سلام رسونه. حتما اکا جان حتما میرسونم احتیاط که اکا من اکا.
خدایا 1000 بار شکرانه 1000 بار. ташаккури зиёд ака. Миннатдорам барои тӯҳфаи овардагитон. модари моро бениҳоят хирсанд кардед. Аҳмад миннатдор ҳастам.